Sibingelele labangcwele bonke egameni lika Jesu. Ngicela sivale emehlo sibonge. Nasekushoneni kwelanga siyabonga uNkulunkulu wethu loyingcwele. Siyabonga uNkulunkulu losithandzako, uNkulunkulu losinakekelako. Sibonga nalelithuba losipha lona ukuthi sive livi lakho nakusihlwa kule nkonzo yemthandazo. Wena uNkulunkulu lokhulumako, siyayimukela le message levela kuwe ngeligama lelihle lemfelo wethu Jesu. Amen. Angiphinze nginibingelele bazalwane egameni lenkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu longigcinele ukukholwa kwami. Iminyaka seyisho ukuthi sengiyisenior citizen kodwa naye nasolo ungigcinile. Inkosi inibusise. Ngihambe naye kwade kwaba manje. uNkulunkulu asangihlela nami kokuthi namhla ngishare live. Uthi umfundisi wami convention bashumayeli sebashumayele, yena utawuniketa ubufakazi. Nami kusihlwa ngiyamkholwa uNkulunkulu ukuthi lo bufakazi lengidabuveta butaba bufakazi lobushoko ukuthi uNkulunkulu ukhona, uyaphila. Inkosi inibusise. Imessage yanzambama uNkulunkulu nje itolo ekseni kube neliculo lelihlashelwako, asasukuma umfundisi wathi uNkulunkulu nayo ke imessage yakho, ingoma lebeyihlatshelwa lapha ithi uNkulunkulu lonjani lo. Inkosi inibusise. Nami ngilosho njalo kusihlwa ngithi uNkulunkulu lonjani lo. Ngidawucela ukuthi sivule emaBhayibheli encwadini yamakhosi esibili chapter 20. Ngicela angifundzele sisi from verse 1 to verse number 5. uNkulunkulu lonjani lo. Amakhosi esibili chapter 20 verse 1 to 5. Kugula kwenkosi Hezekiya nekuphiliswa kwakhe. Kulawa malanga Hezekiya wagula wabangwa netibi. Umprofeti Isaya umsawa Amose waya kuye wafike wathi, naku lokushiwo nguSimakathe, uthi sale ulungisa kahle tonke tintfo tasemndenini wakakho ngobe sewutakufa ngeke usinze. Hezekiya waguca wabheka ngaselibonzeni wathandaza kuSimakathe wathi, awu Simakathe, khumbula ukuthi bengihamba ngekwethembeka lokunjani embi kwakho nekuthi bengitinikela kanganani embi kwakho ngayo yonke inhlitiyo yami ngenta lokuhle emehlweni akho. Hezekiya wakhala kabuhlungu. Kwathi nje Isaya asengakaphumi nasemabaleni, livi laSimakathe lefika kuye lathi, ncanzeka uye utshela Hezekiya umholi wesive sami uthi, naku lokushiwo nguSimakathe, uNkulunkulu weyihlo omkhulu Davide uthi, nguvile umthandazo wakho, ngatibona netinyembeti takho, ngitakuphilisa. Ngelilanga lesithathu kusukela lamuhla utawukhuphukela ethempelini laSimakathe. Inkosi inibusise. Siyabonga uNkulunkulu loyingcwele nalive lakho selifunziwe lihumushe ngendlela yakho ngeligama lelihle lemfelo wethu Jesu. Amen. Nansi lensaba lekhuluma ngalo uNkulunkulu lophilisako, lo uNkulunkulu lophilako. Nayi lendvodza lengeHezekiya, indvodza lebeyimphilele uNkulunkulu, imphilele ngayo yonke indlela lekhona. Uma ufunza ngalo Hezekiya ukhanza ukuthi lo Hezekiya was a good man. Beka inkosi Hezekiya. He was a good man. He was a godly man. Ngetulu kwaloko he was a special man to God. Njengoba nawe uhleti lapha phansi uthi uNkulunkulu uma atibuka akubuka atigaje ngawe. Kodwa na indzaba lenkulu levetwako lapha kuthiwa nangu uNkulunkulu uthumela umprofeti Isaka, umthumela kule ndvodza lena lengiyibita ngokuthi lithi levela inkosi is a good man. Uthi akahambe ayomtshela ukuthi emalanga akhe sekaphelile. Emalanga akhe sekaphelile. Iyefika umprofeti waNkulunkulu
Isaiah utobeka lendzaba utobeka le death sentence lena bese iconzene nenkosi Hezekiya ufike uyayiveta ngalesikhathi ayiveta le death sentence lithi live lenkosi wathi uma aqedza ngoba phela lo mlayeto uthi uma awubeka Isaiah uthi naku lokushiwo nguSimakadze ngesingisi lithi that says the Lord kusho ukuthi kuNkulunkulu ukuthi bekuyindvodza lebeyihlala i-full time ethempelini lenkosi iyothandaza tonke tintfo takhe bekadenda ethempelini lenkosi tintfo letiningi ufike watiguqula Hezekiya ngoba ukhanze konakele kukhondwa tithixo kwenteka lokwa nalokwa kodwa yena wafika waguqula wasonzeta uNkulunkulu wasonzeta uNkulunkulu kungako nje la egcineni uma kufika lelivi lilethwa ngumgqotsho waNkulunkulu umprofeti waNkulunkulu uyabonakala yena sekathi angisale ngifulathela ngibuka elibonzeni ngoba lawa mavi asuka kubani asuka kuNkulunkulu akaphikisani naNkulunkulu kuthi tinsuku takhe setifike egcineni kube kwakungimi bengiyothi sengulwile kulwa lokuhle sengihlalele umqhele wami kodwa nale ngikuthandzako kulendzaba lena levetekako lendzaba lena levetwa ngaye Hezekiya kungukuthi wabe sesuyati positiona kahle I can imagine ukuthi uma gula inkosi baba bangakhi bantu labahlalako labanye sebalala khona la abasaye emakhaya ngoba inkosi iyagula ngokubuka lesimo sokuthi angikhoni ukufeyisa labantu kungcono ukuthi ngiflathele ngibuke elibonzeni ngoba nyalo sengidawuqoqela uNkulunkulu ngidakuqoqana uNkulunkulu wami lengithi mina kuwe nawe kumqoka ukuthi uhle uguquka uba wedwa naNkulunkulu kude ndokhuluma tindzaba tenu noba ngithuna uNkulunkulu ngoba Hezekiya lapho bekafuna ukuthi bakhulume tindzaba tabo boba ngithu wayibeka indzaba yakhe Hezekiya hayi ukuthi Hezekiya bekacela ukuthi uNkulunkulu ngicela ukuthi ngingafi mina bekamkhumbuta nje uNkulunkulu kuthi uNkulunkulu njengalokhu sekufikelela awaleli mina Hezekiya naku lengwiko lokunye ngithanda lokho ukuthi bekalwela iprivacy ukuthi abe neprivacy naNkulunkulu abashiye laba abaflathele bambuka la esiphundu ukuthi atokhona ukuthi yena avane naNkulunkulu not ukuthi bekenda irequest yokuthi inkosi ngicela ukuthi ungikhulisele emalanga ami he wasn't there inkosi Hezekiya lengikuthandzako kungukuthi kulomthandazo wakhe kwabe sesekufika tinyembede letatsinza uNkulunkulu ngoba ngalesikhathi Hezekiya kwehla letinyembede uNkulunkulu wandlula wabuka letinyembede Hezekiya wathi uNkulunkulu hayibo sengathi le decision engiyithethe ukuthi Hezekiya ngimthathe sekufunakala ukuthi ngijikise I can imagine umprofeti Isaiah simo labhekana naso sekajakelela phangaphandle egedeni ngoba lisilive lenkosi beka sekhona la emagcekeni kodwa nje sekajake ukuphuma lifike live leliqhamuka kuNkulunkulu lelivetwa lapha kuverse number 5 lapha uNkulunkulu khona sekaveta kokuthi umprofeti wami Isaiah jika uyochinja le statement lesengishito mina ukhulumile lo Isaiah wathi that said the Lord naku lokushiwo nguSimakadze nyalo uma ajika abuyela ngekhathi endlini sekufunakala ukuthi aphinze awuguqula le statement pinze futhi awubuyela kuleso statement leso athi naku lokushiwo nguSimakadze sekaqonzene
naye Hezekiah. Ngizama nje ukuthi noma ngabe ukusiphi isimo, uNkulunkulu unguNkulunkulu lokuguqula timo, noma ngabe ekugcineni kwakhona wena sothi khanza usesimeni sokuthi kude la ngakwenda, our God lesimkhondako uyakwati ukuguqula timo. Uthi uma efika lapha kuHezekiah ayibeka Isaiah lendzaba, uyamxoxela kokuthi hey, manje lapha sekunaletinye indzaba letimnanzi kokuthi uNkulunkulu sosishintshile le statement lesilenceda kusibeka a few minutes ago, ngoba phela beka sesela yadina, hayi ukuthi uhamba ujika ekhaya, beka sesela emagcekeni avele kuHezekiah. Athi uNkulunkulu so uthi angilokubikela nathi indzaba letimnanzi tokokuthi iminyaka yakho kusuka namhla kuya phambili seyangedwa nga-15 years. Oh, what a wonderful God. Uthi uma ayibeka le ndzaba ya 15 years, uma uhamba uya emuva ufunza live lenkosi khona la kule ncwadi yemakhosi, kuthiwa lo Hezekiah bese kahole lesive for 14 years. But ngiyamthanda lo nkulunkulu lesimkhondako eDouble Portion ngoba le minyaka wayengeta nga-15 years in which bokungu-14 nyalo sotawuhamba ahole to 29 years. Lokusho swamshana ngebhansela ya 1 year on top of lo 14 lebekahamba kuye. Inkosi inibusise. Ngemagama lamafishane ngitama kuthini, ngitama kokuthi noma sihamba phansi kwema-trials and tribulations, uNkulunkulu wethu akaguquki as long as kuye simkhonde ngebuqotho. Futhi lo nkulunkulu lesimkhondako ngoba ufuna ukuthi sibe faithful kuye, siphinde sibe obedient kuye, diningi izinto latakwendela tona uNkulunkulu. Kodwa nalapha lesikhani ufika lo mlayeto uyabuta Hezekiah uthi isibonelo sini lengasibona kokuthi lenzaba lena loyikhulumako ingiyo. Uma basakhulumisana kuyabonakala kokuthi ekugcineni kwakhona kuthiwa lesithundi sitawuhamba 10 times. Kusho ukuthi ilanga litawugijima 10 times. Uthi na hayi man, mina ngicabanga kokuthi alijike libuyele. Uyabona umshayeli imoto ushaya igiyale liya forward lula kuna reverse, ngoba reverse uNkulunkulu wamlalela wajikisa 10 times. Lokusho ukuthi lilanga lema lajika. Uma ubuka luwashi lakho wabuka ukuthi hawu tinsi tami hayi akuhambi kahle, sesijikile isikhathi sibuyele emuva ngoba angibani yena, ngoba ankulunkulu. But lenkulanze kakhulu kulenzatshana lena yalokujikiswa. Nginenzaba yalela ukuthi nguyiphi isign lengawubona ngayo kokuthi lesimo sami vele siyaguquka. Uma sisangangifundzela ngifundzele verse 8 khona lapha kulo 2 Kings 20. Ngifuna lokho ukuthi utowuva lokho ukuthi uNkulunkulu uthini maqonzana nalolu phawu lokho ukuthi lesimo siyaguquka. Verse 8. Hezekiah bebute ku-Isaya wathi, sitawuba yini sibonakaliso sekuthi simakathe utangiphilisa, nekuthi ngitawukhuphukela ethembelini lasimakathe ngelilanga lesithathu kusukela nyalo. Amen. Nokuthi ngidawukhuphukela ethembelini lasimakade kusukela nyalo. Nayi lenzaba yelithempeli lasimakade. Solo uNkulunkulu uveta lendvodza lokuthi lendvodza beyimkhonda kangakanani. Ngithi ungapheli emandla ukuthi ethembelini lasimakade, timphendulo takho la ethembelini lasimakade. uNkulunkulu angayiguqula idecision yakhe ngoba ufull time ethembelini lakhe, ngoba lokuwabanga uNkulunkulu kokuthi afike kulesigaba lesi sinye sizathu sokuthi lendvodza lena bende konke lokuhle emehlweni aNkulunkulu, wakhanza uNkulunkulu kokuthi lesinqumo lathethe akasale asiguqula. Hayi ukuthi uNkulunkulu bekende imistake. Ngicela ukuthi kuloko sikunderstand ukuthi God akayendi imistake. uNkulunkulu wefika weva umthandazo waHezekiah, ngetulu kwaloko wabona tinyembeti takhe, wathinzeka simakade wasezulwini, wathi angibuyele ngiguqule idecision lebese ngiyithethe mayelana
naye Hezekiah kokuthi sengiya mthatha emhlabeni kodwa nanyalo angisale imgetela iminyaka leng-15 ngoba lo nkulunkulu lona unkulunkulu lokumele ukuthi wati ngokuthi kuye kufunakala ukuthi uphume ute liwonke kude yena atokhona akwende letinto letinkulu njengaye Hezekiah kodwa na indzaba lefike ibe saseya sikancane kuphatamise engqondweni ngilesikhansekali sa Thomas sekakhalela kokuthi luPaulini lengidawubona ngalo Nkosi kokuthi vele egcineni kwakhona wena sothi guqulile tinto ngithi namhla kusihlwa akumele uNkulunkulu uze ufike esigabeni sokuthi umbute kokuthi luPaulini Inkosi lengidawubuka ukuthi nyalo timo tiguqukile. Understand one thing ukuthi lo nkulunkulu lokuthi uhole kwaze kwaba namuhla it's a proven fact kokuthi nguye lokuphethe uma ungathi uyaqalata ubuka simo sekuphila ubone simo sekushintsha kwetinto emhlabeni kodwa na uthi usuyadibuka wena uthi hawu Nkosi mina unganinaku solo ungithwele uthi ngalelinye ilanga umprofeti waNkulunkulu Elisha uthandaza uNkulunkulu uma uya encwadini ya Jakobe James 5 uya lapho 16-17 lalo kunemthandazo khona wakhe Elijah uthi Elijah uma athandaza uNkulunkulu uthi Nkosi asekuwe umise nje imvula uyimise ime 3.5 years hey uNkulunkulu wamhlonipha umthandazo waElijah yema imvula 3.5 years litulu lingani lomisile kuthi ngalelinye ilanga uma uhamba uyofunza incwadi ya 1 Kings 18 hayi uthi uhleti yena umprofeti waNkulunkulu Elijah uva ngaphakathi kwakhe kuba nento lemtshela kuyayisensa lento yinteka iyaququmuka lengekhathi kwakhe iyaququmuka lengekhathi ukuthi uva umsindo wemvula babe bathe bonke babuka lapha ngaphandle hayi uyayixoxela inkosi Ahab ngokuthi baba kunelitulu lelitako hamba udle unathe ngoba kunelitulu yena uma asuka lapho ugibela intsaba uma agibela intsaba uma efika letulu ugibela intsaba uyothandaza ngoba umuntu waNkulunkulu uyathandaza umuntu waNkulunkulu uyathandaza impendulo takho tikuphi tisemthandazweni silapha nje namhla kulendzawo sitothandaza sitofuna impendulo tethu uma enyuka lapha etulentsabeni Elijah ayothandaza hey uyahlala ufaka inhloko yakhe emkhathini wemathanga uyambita uNkulunkulu longabonwayo uyativa tonke tinto tiyendeka uyasuka lapho uyayithumela ingceku lebekahambe nayo enyuke nayo lentsaba ngoba phela tinto bese setiyakuphikisa uthi uthandazile ube bathini sola kwendeki kanti God is at work hayi kokuthi letinto atendeki letinto uNkulunkulu usatiqubukilisa usatipheka disebhodweni lakhe litisaphekwa letinto lithi live lenkosi wayithumela ingceku Elijah wathi hey nceku awuhambe uyohlola lapha endasi ngaselwandle ukuthi ngabe kuteni lokwendakalako hey yahlola ingceku yabuya yathi kude ngiyabona ukuthi ahabe kajabula ukuthi lo muntu udlala ngathi lo uthi wabiyela kwesibili wabiyela kwesithathu wabiyela kwesine phela ngisho ukuthi uNkulunkulu uma athi utawenta tinto uma wedla nje la utawuthandazela don't give up ngoba kumbe ilanga lakho lokuthi uphiliswe lisangefiki liyeda lithatha uma lifika ilanga lakho le7 utawumangala tinto letitawendeka bebalethe tibongo la kuNkulunkulu tinto labendele tona kunebantwana lesibathandazele lo nkulunkulu lesimkhondako utenda tinto ngesikhathi akatendi tinto ngalokucabanga kwethu lithi live lenkosi wathi lengceku uma ibuyela kwesikhombisa imagine 6 times solo ihlola kodwa na umgodi waNkulunkulu Elijah angakapheli emandla okokuthi akhulume athi phuma uyohlola ibuye phinze athi nganzeka lisho njalo leswati lithi bekathi nganzeka anganzeke phinze abuyele ayawuhlola
abuye futhi atoniketa ifeedback ku-Elijah ukuthi kude lokusolokwendeka. Kodwa nale ngikuthandzako ngokuthi ekugcineni kwakhona wathi uma abiyela kulokhu kwesikhombisa wathi hayi kukhona lengikubonako noma kukuncane kungakanasi isibhakela sababe ngikhambule nasi kodwa ngiyakubona kubuka kusuka lapha phansi elwandle kuyenyuka lisilive lenkosi wavakala lo kanjanyana Elijah athi ahab hey babe gibela tingalishi sekuyendeka nyalo imvula iyeda uyivile la ngekhathi ngoba noNkulunkulu lesimkhondako bazalwane akadzingi ukuthi ukholwe ngokubona kodwa nakuba netinto lotivako la ngekhathi kuwe ngoba kulesinye isikhathi uyathi uNkulunkulu uma enda tinto kube kwangathi mistake kanti it's not a mistake uthi ngalesikhathi kuvaleka iminyango uthi ithi mbo iminyango miningi iminyango lesivalelekako ungayibala neyakho leminingi levalelekile ukanzakale ukuthi usebenza kahle uthi misele konke kuhamba kahle uve ukuthi promotion nani uthi uyasebenza uthi misele konke kuhamba kahle uve ukuthi ubhalela incwadi yokuthi uya ku disciplinary hearing kumbe egcineni kwakhona bakukhombe ekhaya kanti uNkulunkulu kukhona la setukwako la kwendako it's not that ukuthi uqoshiwe so yakurepositiona uNkulunkulu for ema blessings akhe ngoba uma uNkulunkulu atakublessa akafuni ukublessa lesikhani lithemba lakho lingekho kuye ngiyamthanza mina Elijah ngimthanzela into yinye lokho ukuthi akazange agive up bekeva la ku spirit sakhe kokuthi imvula lenkulu iyeda imvula lenkulu iyeda nakuwe tikhona tinto lotivako emoyeni wakho uthi lo uNkulunkulu lena simkhondako kukhulu lafuna kungentela kona mane inkinga yakho ngilothu wena soyaphusha ngenkani kanti uNkulunkulu akafuni ukuthi umphushe ngenkani uNkulunkulu ufuna ukuthi umalawe ukuthi tinto atende ngesikhathi sakhe phela kulendzaba lena lesikhuluma ngayo Elijah yehlukile kunana indzaba lesikhulume ngayo yaHezekiya Hezekiya wafuna sibonakaliso but Elijah akazange afuna sibonakaliso kungakho ngenthi sonke isikhathi uma ngibuka indzaba yaElijah ngibuka indzaba yaEnoch ngibuke lokho ukuthi abazange bakuthesta kufa Elijah akazange akuthesta kufa wavele wandizwa wahamba ekhaya kuthi ngiloluhlobo lolufunwa uNkulunkulu lolo manje nawe uNkulunkulu angakwentela umusa etukwemusa ngokuthi letinye tetinto ungathi test at all ngoba lithemba lakho lonke likuwe lo uNkulunkulu lomkhondako uligugu ungabi ngeZekhiya ukuthi ngifuna sibonakaliso ngoba lokho sibulele kakhulu thina sibulawe ngilothi sifuna ama-signs that's why nje noma kungafika umuntu lapha etapetse elibhodlelana lemandi athi ngithandazela nyalo kuphile konke kugula lonako emtimbeni singalayina sonke la ngoba sifuna ini isign kanti hayi ayihambi kanjalo lena yakaGod Almighty ithi lena yakaGod Almighty buka lokungendeki kubantu kodwana kwendeke kuye kuphela ngiyamthanza uNkulunkulu ngoba yena uthesta indzaba yokuthi ufaithful kangakanani kuye kanjalo phinze uobedient kangakanani kuye kungakho nje ngiyangithanze lesikhana akhuluma nemsa waAdam Abela uma abeka i-offering yakhe ayibuke uNkulunkulu le-offering yakhe athokote ngayo ngoba uyabona ukuthi umnikete the special offering lesuka enhlitiyweni lena lengiyo wamniketa the best nawe ngiaphile ukuthi give God the best so that na atakuniketa the best ngaba impilo utakuniketa the best yempilo ungabi umuntu loba discouraged ngokuthi uma sesiqala ukuthi sibeka lokho uve sengazi uphelelwa ngemandla indzaba yakho naNkulunkulu ngiyayithanda kakhulu lenzaba ngoba ekugcineni kwakhona Ahab wagibela lenkalishi yakhe wathi mayigibela inkalishi yakhe wasala etulu endzabeni Elijah into lenteka isimangaliso lapho ngoba lithi live lenkosi lespeed uNkulunkulu lamfaka kuso Elijah ngoba nje kuthiwa kwabonakala abophatha imbatho takhe
wabe asuka ngoba imvula seyifikile wafika wam-overtake even lona lo athi aqalile kuhamba ngenkalishi lothi lo nkulunkulu uyakwenda athi overtake labahambe embili kunawe ngoba wena uthethe lonke lithemba lakho walibeka kuye wathatha bonke ubunguwe bakho wathi Nkosi mina angisilutho ngaphandle kwakho ngithatha yonke le faith yami ngijijela kuye ngoba uma ufika ufunza incwadi yemaHebheru eMahebheru 11 sitamfunza verse 1 na verse 6 lalo kuthi khona indzaba yekukholwa ihambisana naloko ukuthi ubone tintfo lakangatiboni lomunye wena ngoba usekukholweni eNkulunkulu uyakhona lokho ukuthi lokhu lokushoko akuthathe akufake elevelini lengiyo lefanele ngiyacela sizongifunzele incwadi yemaHebheru 11 verse 1 na verse 6 la lesikhuluma khona indzaba yokuthi uma umathi uNkulunkulu ukholelwa kuye diningi tintfo letikwendekalelako ngalokukholwa Inkosi inibusise. Hebrews chapter 11 verse 1 and 6. Kukholwa kukugciniseka ngetintfo lesethembele kuto. Kukweneliseka ngetintfo lesingakatiboni. Verse 6. Umuntu lode kukholwa angeke akhone kujabulisa uNkulunkulu. Ngoba lode kuNkulunkulu kufanele akholwe ukuthi uNkulunkulu uyaphila nekuthi uyabavuza labo labamfunako. Ukholwa ukwenetiseka ngetintfo longakadiboni. Ngiyakumema namhla kusihlwa. Ngimile lapha ngaphambili ngithi uNkulunkulu kukhona indvodza lakayisebenzisa indvodza lengiDavide ngalelinye ilanga. Uma ngibuka libandla lengithandaza kulo ngithi Nkosi uma ungasipha na indzaba lehle la Davide ngalelinye ilanga angumfana aphethe isilingi abhekene na Goliath. Uma ngisibuka lesilingi sakhe ngisifananisa nelithando ngokuthi uma thina nje la ekhaya kulokhali yami yasembabane eOG kungaba nelithando kungaba ngilesilingi bese sekuthi lelitshe kimi uma ngilibuka uNkulunkulu angivetela uthi lelitshe lifanana nefaith ukholwa kuthi ngalesikhani ukufaka lelitshe la kulesilingi sisuke sifake ligiya lefaith uma sonke singabamba uthando bese sesifaka ligiya lefaith I believe lokho ukuthi le target lesibhekene nayo lengolayathi singayishaya sonke eziwati nawe ngokuthi sihleti nje lapha sibhekane negiant lengolayathi kodwa naNkulunkulu akafuni into yakhashane ufuna into yanamhla uNkulunkulu njengalokhu sivile indzaba yaElijah akakhulumi ngendvo lelapha bucala futhi uNkulunkulu ufuna into longakayigadzi atokwendela yona kanjalo futhi lo uNkulunkulu lena lesimkhondako uNkulunkulu wema breakthroughs kuthi nje namhla ngithi njengemntwana waNkulunkulu uNkulunkulu ukuthembile ukuthi wena ustrong akaniketi umuntu lo wrong ukuthembile uNkulunkulu ukuthi wena you are valuable ebusweni bakhe ukuthembile uNkulunkulu ukuthi wena you are capable ukuthembile uNkulunkulu ukuthi wena you are talented ukuthembile uNkulunkulu ukuthi wena uthembe yena yedwa futhi ebusweni baNkulunkulu you are a masterpiece angati ukuthi wena lo uNkulunkulu uthithe uma uhleti kuye wamkhanza ayini kube nguniketa ubufakazi ngami mina ngingifakazi ngoba letintfo ngidibonile kungako lingaphakathi lami lithi ngakwenda konke kodwa na ngiyohlala ngithembekile uNkulunkulu ngako konke lengikwendako nawe ngiyakumema uthi be faithful to God ngoba ungilelithemba lalithembile uNkulunkulu Inkosi inibusise.